ikaze muri iri joro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho tugiye kunyarukira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukarebera hamwe uko byifashe magingo aya. Ni ikibazo ni ibicika, aho umujyi wa Uvira ubaye isibariro, umujyi wa Uvira urunzwemo abasirikare. Reka mbanze mbasuhuze, mwiriwe neza ndetse naho buri gucya mwaramutse, aho tugiye kwibanda ku biri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None ukabona ko impinduka zibaye. Ngiye muri kumva kuri mikoro ndi Damien, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutaramu hano. Bite, baramutse neza? Muramutse neza cyangwa wiriwe? Byose wabyikiriza nta kibazo. Yego, wakwibwira abo abaduteza amatwi, ubundi ukatujyana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubona ko igikuba gicitse muri iri joro. Yego, ni Habinshuti John, nk'uko bisanzwe tuba turi kumwe muri aka kazi ka buri munsi. Tuje kubagezaho amakuru ari kuvugwa mu kiriya gihugu. Ahenshi niho twibanda mu nce z'uburasirazuba bwacyo ndetse n'amajyepfo. Ubwo ahanini dukunze kwibasira cyane muri kariya gace, kuko ni naho hantu havugwa imirwano ya buri munsi muri Sud Kivu, mu nce za Uvira ndetse kuzamura Minembwe na za Baraka, hose ziriya nce na za Karemi. Ni uduce twinshi cyane duhuriramo amakuru yose tuje kubagezaho muri aka kanya. Nibyo, biragaragara ko umujyi wa Uvira nyuma yaho hari habonetse umuti wo kuba n'ubundi Kisekedi yaba yagiye kumvikana na Duha. Navuga ko M23 itigeze ijyayo, ariko n'ubundi birasa nkaho ibyo bumvikanye bitari bushoboke, ndetse byaba ari umukino Kisekedi akomeje gukina kugira ngo akomeze yerekane ko nawe yemera guhagarika imirwano. Ariko magingo aya deployment ziri gukorwa mu mujyi wa Uvira. Ni iyihe mpamvu ubona hakomeje kurungwa abasirikare benshi, ndetse ubona yuko noneho havemo iby'abasirikare bashyizemo abapolisi baturutse i Baraka, ariko hakaba hari kuza abasirikare b'abacanshuro bo kujya kurindira mu mujyi? Yaba ari iyihe mpamvu bwana Habinshuti? Urabona ko aho bafatiye imyanzuro muri iriya nama y'Idoha yuko hagomba koherezwa MONUSCO, ziriya ngabo z'umuryango w'abibumbye, birashoboka ko FARDC ririya huriro ryose ry'ingabo bafatanyije muri operasiyo bashobora kuba batekereje neza ko mbere y'uko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa, kugira ngo MONUSCO ibashe kuba yaza hariya, bafite ikikango n'ubwoba ko M23 ishobora kuba yakwigarura umujyi mbere y'uko bawutanga. Nibyo, ibyo byose turaje tubirebere hamwe akantu kandi tubabwire uko byifashe magingo aya mu mujyi wa Uvira. Tugarukeho gatoya mu Minembwe turebe uko byifashe. Turareba aho imirwano ikomeje kuba, nyuma yaho n'ubundi M23 isohoye itangazo yamagana ibitero bikomeje gukorwa, ndetse n'iyica rubozo ry'abaturage bo muri abice, ndetse no gushimuta. Urabona ko ibi byose byabaye, habayeho no gushimuta abadamu bo ni muri kariya gace ka Minembwe. Ubona ko ari ibintu byapanzwe bwana Habinshuti, biteye akababaro, biteye agahinda. Ibyo byose byabaye, amahanga yari arimo arebera, ndetse ibi byagarutsweho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho bavuga ko n'ubundi nta kinyamakuru byigeze bikora ku byabereye muri biriya bice bya Minembwe. Byimbitse rero turi bugereyo turebe aho imirwano ikomereje, ndetse turebe n'uko abaturage bameze, tubahe ido n'ido y'uburyo situation imeze muri ibyo bice. Bwana Habinshuti, turongera nyarukira hehe? Reka yenda duse n'abahera muri aka gace ka Rucuro, ni Nord Kivu. Ntago habera operasiyo za buri munsi kenshi ku buryo havugwa buri munsi. Biravuga ko hariyo igitero cyabayeho cyagabwe na Mai Mai Nyatura mu duce twa Mweso na Bukombo na Kicanga ndetse na za Tongo. Turiya duce duherereyemo FDL na Wazalendo, ariko Mai Mai ibayo cyane. Biravuga ko bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za M23
ariko nta kintu babashije guhinduraho mu byo bakoraga, kuko ni akantu k'agace bashaka kwigarurira cyane. Hari uburyo hari ubucukuzi bw'amabuye, nawe urebye ni muri biriya birombe byaho baba bakeneye kuba badashaka kuva, ariko ntabwo byabahiriye kuko ntacyo babashije guhindura ku byabaye, ahubwo biravuga ko baharasiwe. Mbere ho gatoya biravugwa ko Ubufaransa ntacyo bwijeje umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikaba byerekana ndetse binagaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuzahura n'akaga gakomeye muri diplomasi, bitewe n'uko yananiwe gusorovinga ibibazo bibera muri biriya bice, cyane cyane muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa kiriya gihugu. Aya ni amakuru wenda mbere yuko twinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba umuntu uwo ari wese yagakwiye guhita amenya, kuko ndibwira yuko ari amakuru mashya magingo aya, aho n'ubundi Ubufaransa ntacyo bwijeje rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko bushyigikira umukandida wayo ku buyobozi bwa OEF. N'ubundi mu minsi yashize muzi ko habaye inkubiri yo gusebya n'ubundi wari umuyobozi w'uyu muryango, ndetse bunamuserereza bivuga ko aturuka mu Rwanda, ndetse banamusebye ko atakongera gutorwa mu gihe kandi u Rwanda rwongeye kumutanga nyine nk'umukandida. Urumva ko n'ubundi Minisiteri y'Ubufaransa ishinzwe ubufatanye n'Uburayi n'ibihugu byo mu muryango wa OEF bawita Eronele Kalawati, aho yavuze ngo ntacyo yijeje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwifuza ko igihugu cye cyazashyigikira umukandida wabwo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Minisitiri Kalawati yagiriye uruzinduko i Kinshasa ku munsi w'ejo n'ubundi, nyuma y'iminsi mike inama y'abaminisitiri yo muri DRC yemeje ko izatanga umukandida uzahatana n'umunyarwanda Louise Mushikiwabo mu kuyobora mu buyobozi bwa OEF, kugira ngo DRC yizera intsinzi ikeneye ubufasha bw'ibihugu byo muri uyu muryango kugira ngo bizashyigikire umukandida wayo, kuko irabizi ko Mushikiwabo ashyigikiwe na byinshi mu bihugu byamusabye kwiyamamariza manda ye ya gatatu. Mu bihugu DRC ihanze amaso harimo Ubufaransa nk'igihugu gifite ijambo rikomeye muri uyu muryango. Gusa Minisitiri Kalawati ubwo yaganiraga na mugenzi we w'umunyekongo Crispin Mbandu, yatangaje ko igihugu cye gitegereje kumenya urutonde rw'abaziyamamaza bose mbere yo kwemeza uwo kizashyigikira. Ibi ngibi Minisitiri Kalawati yagize ati: amatora ya Francophonie ni urugendo, si ibihugu biyamamaza, ahubwo ni abakandida. Ubufaransa buramburiye amaboko, ubusabe bwose buzatangwa niba ntibeshye ni ukugeza tariki ya 15 Gicurasi, aho bazitondera cyane muri uru rugendo. Mu byo DRC ishyira imbere mu kugaragaza ko umunyekongo akwiye uyu mwanya harimo kuba ari cyo gihugu gifite abantu benshi bakoresha igifaransa. Minisitiri Kalawati yagaragaje ko nubwo nta mibare ibigaragaza, DRC ishimirwa uruhare igira muri uyu muryango. Inama y'amakuru y'ibihugu na za guverinoma ya OEF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Kambogi kuva tariki ya 15 kugeza 16 Ugushyingo 2026, niyo izatorwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Minisitiri Eronele Kalawati yatangaje ko Ubufaransa buzabanza kumenya urutonde rw'abakandida bose mbere yo kwemeza uwo bazashyigikira. Ibi ngibi ni ibintu bikomeje kugaragaza ko n'ubundi urwego rwa diplomasi muri biriya bihugu
cyane bunenga guverinoma, kandi burya iyo guverinoma y'igihugu itameze neza nta nubwo n'abadiplomate baturuka mu gihugu baba bizewe. Niko bimeze. Erega wanafata urugero ukavuga uti se ko dufite umukandida uri kuri uwo mwanya kandi akaba ayoboye manda yari iya gatatu, twigeze dushabika cyane ku buryo byadutwaye umwanya mu ruhando mpuzamahanga dushaka kugaragaza ko uwacu ari we wemewe, cyangwa iyo utanze umukandida urategereza ukazareba ibivamo. Nuko bimeze rero. Nyuma y'inkubiri zashize ndumva twari bagejejeho aho n'ubundi Kongo yari irimo isebya umukandida w'u Rwanda Louise Mushikiwabo wongeye kwiyamamariza manda ya gatatu, urumva ko ayoboye manda ebyiri. Ibyo Ubufaransa bubitangazaho. Reka turebere hamwe rero ibikomeje kuba. Sinzi niba mu rucuro wari uvuyeyo, urumva ko situwasiyo zishobora kuba zaze. Ese Bwana Habishuti, birashoboka ko bwaba ari uburyo bw'amaoperasiyo n'ubundi umugaba mukuru wungirije igisirikare cya FARDC, aho bivugwa ko yaje muri Nord Kivu, yaba yatangiye akazi n'amaoperasiyo? Izi operasiyo ziri kuba n'ubundi kuri aba mayimayi ndetse na FDL muri kariya gace, urabona ko na mbere y'uko iraswa rya Gisangantara ku kibuga ribaho, muri ziriya nce za Masisi, za Rumbishi, aho navugaga za Ngungu, inyuma hariya Ruziranaka, ni duce n'ubundi tubamo FDL na Wazalendo, n'ubundi ibitero byari biryo. Rero simpamya ko yenda yaba ari ukubera uriya mugaba wungirije w'ingabo waje muri kariya gace gusa, ariko urumva ko bitewe na kiriya gitero kuhaza ni ngombwa. Urumva ko nawe hari uburyo asa naho ashaka kuba yashyira ubwirinzi, kuko uriya mujyi ni umujyi mugari kandi munini uzwi cyane. Urumva ko arahakenewe kuba yaba hari muri iki gihe. Nibyo biranashoboka, ndetse akaba wenda yazanye akanyamuneza ndetse n'amafaranga yo guhemba aba basirikare b'abakozi bo muri biriya bice, kugira ngo bongere kwibutsa ba 23 ko bahari. Batirara wenda bakagira ngo ni ahantu hari icyuho, nubwo barashwe na drone, ariko byibuze akagaragaza ko ku butaka wenda hari uburyo bahagaze. Urumva ko n'ubundi mu bigaragara ni uburyo bwo kugira ngo wenda babone ko yatangiye gukora, nyine batangire bavuga ati umusirikare wacu twohereje muri biriya bice yatangiye akazi. Biranashoboka, birumvikana. Gusa ni ikikango gikomeye, kuko urabona nk'aka kantu k'agashya babakoze ku bibuga by'indege bigera muri 3 byose byabaye nk'ibyarasuye mu gihe kimwe. Urumva ko iyi operasiyo ntabwo isanzwe, ni ikintu cyari gutera FARDC kwikanga, bivuge ngo ni ibibuga nk'aho hari 2 byasigaye mu gihugu bitagezweho n'ibi bitero. Yego, reka tugaruke mu mujyi wa Uvira ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho n'ubundi imirwano yari iri muri ya misozi ikikije umujyi wa Uvira, za Remera, aho na magingo ya n'ubu imirwano ikomeje kuba muri biriya bice, ndetse ubona ko muri iri joro deployment zikomeje gukorwa muri mujyi wa Uvira. Nyuma y'uko ku gicamunsi n'ubundi cy'uyu munsi abapolisi baje mu masaha y'isaa 9 baturutse Ibaraka, ariko nakubwira ko abacanshuro bakomeje kuza muri uno mujyi wa Uvira. Ni iki gituma abasirikare bakomeje kuza kwiyongera muri uno mujyi, kandi bivugwa ko umujyi ugiye kurekurwa? Birumvikana. Urabona hari strategy bo basa naho bashaka gusa naho bakoresha mu buryo bwo kurinda uyu mujyi mu gihe zirangabo zitarawuzamo. Bishobora kuba byatangajwe umunsi, ariko ugasanga iminsi 4 cyangwa 5 ishize zitarazamo, kuko ni ibintu bidahubukirwa, nyine bishyirwa muri gahunda. Rero muri iyo minsi bateganya, bafite ubwoba ko bashobora kuwutakaza, aho bakawutanze uva mu maboko yabo, ugasanga aho gutanzwe nayo 23. Iki ni ikintu bikanze, ubona ko kituma ko bari kudeployingamo ingabo zifite imbaraga z'indobanure. Urumva ko ni ikikango cy'uko umunota wari wose 23 ishobora gufata uyu mujyi. Icyo mbona cyo 23 bitewe n'imboni zanjye ndetse n'abaloko informa abari ku butaka bwa kiriya gice, biragaragaza, biranemeza ko 23 igomba kubanza igafata uno mujyi, igakoramo amasuku. Gukoramo amasuku mvuga ni ugukuramo abasirikare bose, noneho igasigara icungira hafi, noneho hakazabaho irasana rikomeye kuri Monusco niramuka yongeye gukora ikosa
nk'ibyo yakoreye muri Nord Kivu. Nk'ubugambanyi yagiye ikora inshuro nyinshi kuri M23, urumva nta cyizere babagirira ko aribo bagiye guherezwa umujyi na ziriya ngabo z'ihuriro rya FARDC. Yes, nibyo, ndetse AFC ikaba ikomeje kongera abasirikare benshi, ariko nimvuga benshi mwumve ko ari benshi, mu bice bya Rwitsankuku na Rugezi, mu gufasha twirwaneho, ndetse kugira ngo barebe uburyo ki bahangana na FDNB na FARDC na FDLR mu rwego rwo gukomeza gucunga umutekano w'abaturage bugarijwe n'imirwano ikomeje kubera muri biriya bice. Bwana Habishuti, ni iyihe mpamvu ubona ko AFC yari ikwiye kohereza aba basirikare muri biriya bice? Impamvu ikwiye kuhawohereza nawe urabyumva nyine, urumva ko ziriya ngabo niba ziri mu kikango cy'ukuri mujyi ushobora kuba ugiye gutangwa, byanze bikunze urumva harimo uburyo bwo gushaka kuba bakwagura muri turiya duce bari bese naho basigaranye tutari muri mujyi wa Uvira. Urumva rero Uvira iramutse ifashwe na bano bagabo ba MONUSCO akaba aribo bawujyamo, iriya mijyi yose yikikije turiya duce twose tujya Minembwe gusubiza za Baraka turimo M23, urumva ko FARDC n'ahantu yabigihuriye na Uvira byaba bisa n'ibirangiye, mu gice cyayo yaba isigaye genzura n'icyo hirya za Karemi, hariya yaba isa n'ihasezeye burundu. Rero urumva ko barakeneye ko muri turiya duce hari utwo baba bagenzura dutuma bagira uburyo ki bagusikana na Uvira biramutse bibaye ngombwa ko bawuvamo. Yes, nibyo kandi ni nako biri, ariko impamvu nyamukuru wenda nakongeraho ni impamvu ikomeye irimo igaragaza ko AFC ishaka kugenda igafatanya na twirwaneho bakagukubitira umurundi uri muri biriya bice ndetse n'umu FDLR, bakicuza icyabazanye muri biriya bice. Urabona ko n'ubundi AFC mu ngamba nshya, AFC mu guhagarika drone, kandi magingo ya bigaragara ko bishobora kuba byashobotse. Ubona yuko kuva n'ubundi ku itariki ya mbere z'uku kwa mbere, urumva uyu munsi turi ku itariki 3, umunsi w'ejo nta drone zigeze zinyanyagira, n'uyu munsi urabona ko hari ikintu cyakozwe nyuma y'uko bagabye ibitero by'indege n'ubundi zagiye guturikira ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho byavugwaga ko indege za drone zihagurukira. Uburundi bukaba bwagize ubwikangwaho n'ubundi drone nyinshi ariho zahagurukiraga. Icyo ni ikimenyetso gifatika. Ni Karemi ukabona ko ubwoba ari bwose. Ubu ni agahinge Minembwe, agahinge pe. Umuntu wese mwavuga n'uhagaze ubu yakubwira ati uyu munsi wije nta rusaku rwa drone twongeye kubona. Angayo nguko rero imirwano nubwo ikomeje, ariko urabona ko hari ingamba nshya za AFC na yaragezweho muri uno mugoroba cyangwa muri iri joro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Reka dushimire mwebwe mwahisemo kubana natwe, namwe mu kitwumva bwa mbere nta kindi bibasaba ni ukudukunda mugakora kuri like, share, bityo bikaduha imbaraga, ariko mugakora no kuri subscribe kugira ngo natwe bitwongerere imbaraga zo kubacukumburira amakuru agezweho kandi yizewe. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe, morale neza. Ikindi abari mu kazi mugire akazi keza, abarwaye mugire kwihangana. Yego, murakoze.